Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kulam ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام وأمتغيني الله سبحانه وتعالى فيك بشتان تورمه wala rami na damina to flave amba damina ni Allah subhanahu wa ta'ala to barka mai ka salka alkrabaka sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ya nyina ve qur'ana na sula kwali Allah subhanahu wa ta'ala ya nyuma ndonay ko anyaru munye alaka jonye ko ngana ka fitrin wala wiye kwali alana kamele ka bi salka alkrabaka ko mu'min mun ndara alaka alayala nandara alkraba sallallahu alaihi wa sallam ka kirayala ko nga dugo ke alkrabay o yamaru sanuma labatul kama amsal ka alkrabaka ana bona sanumon ana jinyo zanamon namoro lambe folidi alsalama chema ana musomama ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma anhu nahawa zajar alkramandum Allah subhanahu wa ta'ala ka jong ato ngaje anga sira Allah subhanahu wa ta'ala ni ala ko ngaminge ato ngake anzeko damajirala Allah subhanahu wa ta'ala ko ngaminto ato ngawto anzeko damajirala jin anillah har wasab sorone nin vevlade wa bi foninde ma indal ulama irasakhin ko attaqwa don sabatiloti ko bende wele ko ala nyesranye ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kan no ya anambal ma alislam bela jelema assalamu wa hadhihi hiya aljalsatu al-25 niye sikim ganduru nay lana fawqa al-minbar al-fiqh al-maliki minbar al-fiqh al-maliki sanve nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala am sitki masaddeli an yu'ayyidana bi nasrihi ala kan demeni akaddemay Allah subhanahu wa ta'ala kan gokorma dondo ne mbarayna wa yaj'alana min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ala kan ga mawla mamunu no be mallame o betuku ma belajele la nyumana walaika alladhina hadahumullah ni mamunu ngarata cewla musawla olude ye jonyi Allah subhanahu wa ta'ala jomunun kana wa ulaika hum ulul albab olude haklitiguye. Assalamu alkalamu alyawma ala tawhidi halibi insha Allah ta'ala bipma abina ka tawhiduka khasatan al-aqida al-ash'ariyya tawhid ash'ari ni anvaw anamokaw anangaramokaw no belajele be alabato aka no ka ala kelebandiya doniyoye o balona ka faturaka o taraka sabani munon do ambulo o yode o tawhidu anya fiye bamana nga jelela ngoni aywa atoko kerima arabukan tawhidu membe son Allah subhanahu wa ta'ala baraka nyinima ka bunya ka karama abison alkarba sallallahu alaihi wasallam na bona baraka nyinima ko bunya ko karama abison ala jon zanuma belajele bunyina baraka nyinima abison Allah subhanahu wa ta'ala toko anap makano ya Qur'an nasuye ka bunya ka baraka nyini abison fana musoki majingi cheye ka bunya ka baraka nyini abison deki majingi ifaye ka bunya ka baraka nyini aniba afonde makoto hir ash'ari ninde ya bamana ngaye ninde aywa amondo ala ninde atamashe niye ni vamu ibadon kwanga makoro balona minga ninde do o fatura ninde ka wa ode tamashin halibi obana madalla ala khairi insha Allah ta'ala madama amboka ani herabe to nyove ngananyo bla domina ka alkaraba sallallahu alaihi wasallam kan vlani ko alaka cide do Allah subhanahu wa ta'ala da yaci anan alaka cidi abana anan bela jele kelnyi samandi Allah subhanallahi na'udzu billah Allah subhanahu wa ta'ala kan ngi ka andanga ka hakli mandi amma domina nyam vawna mbaw kan vlani domini kalande ñu karamo ku flanye foyto ko feble
illa dalal fo fili fo to kofable illa al halak wa damar fo halaki ani mashiba ala kangi shama okuma alislamu be ke jija kanen vamu ke jija kanangi ka dusukun ka sirle fin ke jija ka baloninga ka fatu ninga insha Allah ta'ala ebi fatu ayu dina sanumanga ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ko noko ya ana balma alislamu be jelema o tawhid ash'ari nyafiye wa ulama urasukuna fe ngwa jome jose zabaka ilahiyatu fe munun lome Allah subhanahu wa ta'ala la alhamdulillah rabbil alamin ala sona anyo fiye o dakena an zego da majirala bel ikhtisari anya kun dala surinya abastu ka wala ka sabakoro fere ni ala shiku dala janya ami duko ni afa alislamu aka ndame ni duko ye insha Allah ta'ala sayatikum absauta abina ama aferale khilafatu munun zorala on tawhid wore mowche aywa adamina do ka se abima insha Allah ta'ala kitabu ye sabeni kala ya be fara nyonga amina to mondo aye ka dada nyonga sarda je yida dada nyonga cuko nyumana do na tawla ngabi amma gobe muna aka se ka do mi yera do mako be hakem mina ni jombe ala batuni o ye ka se alama e ka so ko soro e kala be mata sayanna dondo neni vamuna alhamdulillah rabbil alamin am ala tanu ka barakada ilahiyatu bane ko alfon siriyarama anyen nubuwatu fana fiyeno ya do se vlanaye al ashar ul mutaalliqa bir rusuli wal anbiya femonon lome kiraw ani nabi mawna angele ko dafa insha Allah ta'ala sanaqif al yawma bil lisan sharh wal bayan ala sam'iyati bi idenge ani balmake abina joye bi insha Allah ta'ala fewnga mono be wele ko sam'iyatu yaru ye femini akilengele na amana saka hakamin tomana akilengele na dallu insha Allah ta'ala o demena jo yebi ya rabbi akatugo nyuma Allah subhanahu wa ta'ala ko noko ya amma afotugo nyuma ala ko noko ya amma ya rabbi afamu tugo nyuma ala ko noko ya mbele jelema ka baran noko ya ambele jelema ya rabbi ala ko kaka alaya kama ala ko ka alkaraba sallallahu alaihi wasallam bu yana barka kama aslamu femu no be wele ko sam'iyatu lam yusabaqu ilayhi shar'u al-hakim sallallahu alaihi wasallam min ummatihi ma shima alkaraba ko ne venu no volila ne venu ni alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka kire daluye ne venu ba jirana ko alkaraba sallallahu alaihi wasallam ta'allama min alimin muqtadir akalana ayu masafe masamin don keme ka labo sebe ay alkaraba sallallahu alaihi wasallam de ne venu no voba folay hakili kadi tato ikasegana nayi zogora la tato ikasegana nayi savanya tato ikasegana nayi hiya mas sami'a min alquran fawndo munum mena qur'an nasula ta'allamahu min ladun hakimin alim alkara ya mem masafe masamni kodo masaye doni dakene be masabele bamina wa sahilu tafakkuru fihi qabla dhalika ka fo miri la ka kon adonye ketoko foita ola wa hiya kahiratu aywa afon yuru kacha من هالإيمان بالملائكة أدوية كدا الله سبحانه وتعالى كملكولا كسر إموية نيفلاي والكتب السماوية غفي منو نجينا كبكول بلولو بلانا كان كيروما كيرو كواسطة الله سبحانه وتعالى نكا جونتو وچه وغفي كدا أولولا والقدر خيره وشره كدا لتكي أهرما أنا تورمانا واليوم الآخري kada lahara ko la kasrima se wa azabil qabri kada kabru kon nan nyangata la kasiranye ki yere nyini aywa atoro la kasrima don wa tatayuru suhufi gafo pando alkama jodo keneka ka chene ngalo bo nyona ka gindo dakeneka aywa o yado wal mizani jole jonga bara o peseli kama o fanay adoy wasarati aywa aljinna janame tasira aywa nabi wele ko saratu o fanay adoy wal jannati wan nari aljinne ani janame nonu vanay adoy balmam so femunu vorje sisa mama alkaraba sallallahu alaihi wasallam kono no wala qur'ana de alkaraba kalan nuna alkaraba sallallahu alaihi wasallam ya manu ngala nuna sharhul bayan ninye anyefoli ya kelengele na nyefoli al iman bil malaikati kalimaniya allah subhanahu wa ta'ala kamalakaula هو أن يتحقق المكلف ودي بالكو كدالة دنغنية يرلا بأن لله عبادا مكرمين كفوكو جنبادو الله سبحانه وتعالى في مخلوقين من النور الله سبحانه وتعالى يولود داك بو نور دلا لا يأكلون ولا يشربون وتدو منك وتجيمي
wala yanamuna wala yankihun uti sunako wuti furuke wala ya'suna Allah ta'ala fima amarahum Allah subhanahu wa ta'ala ku kaminge uti ba'uma wa yaf'aluna ma yu'marun Allah subhanahu wa ta'ala yamaru yani minye uboke addakene usego da majirala dalilu qawluhu ta'ala nguma indallu Allah subhanahu wa ta'ala ka pumakaye Qur'an nan sura wa man yakfur billahi ni mamin fitri wala yala setigi masama wa malaikatihi ka kafiriyani alka melakawiye wa kutubihi ka kafiriyani Allah subhanahu wa ta'ala ka kitabuye wa rusulihi ka kafiriyana ka kirawye wal yawmil akhiri ka kafiriyani la harakoye faqad dalla dalalan ba'ida qatigla ma fillah filimin yurakaja ay an tariqil haqqi kabo tien sirama subhanallahi alaka ngishama op may kaddan venno na ujaku ya blenya adalu yene qur'an na suratu nisa ila ayakame ayabisa an ayaworo wal iman bil kutub samawiyati kadda aywa gafewla munon jingina kaba kaba kolo bilolo vilana kaba Allah subhanahu wa ta'ala yaro al muqaddasa gafe munon Allah subhanahu wa ta'ala yusanuya aywa o fana wajibi ale do balukuka an yu'mina bi anna Allah ta'ala akadala ka fa Allah subhanahu wa ta'ala anzala ala rusulihi kirami kutuban muqaddasa aye gafe sanma do jingi aka kira belebele bawka ghayri makhluqa gafe nonde Allah subhanahu wa ta'ala ka davewni ni may Allah subhanahu wa ta'ala ka jonge imam Ahmad bin Hanbali aywa ablahu rabbuhu ala hadha al-kalami bala'an hasana daba may ajrabi ni may nga jarabi nyuma ay baraji chama sorala ko mona ko borada ko qur'an ta alaka daven yani donobo ka famu ya kafiriya ka mine ka do kasola ka bugo ka je ko do shia bedo daka o ko fe Allah subhanahu wa ta'ala nana ko ko kana famiya sabati ka famiya jidi aywa ayerani hakili nye ka donga fo kitabu nunu nya Allah subhanahu wa ta'ala makamde Allah subhanahu wa ta'ala ka sifatu dodo amangutu dodo Allah subhanahu wa ta'ala ka davende o gafe nunu aywa hiya kalamul qadim Allah subhanahu wa ta'ala ka puma korowdo puma munu ngombe ka koro o be tossena aywa utibba wa a'zam hadhihi al-kutub arba'a min kitabu nunu nabbele baye gafe naniye wa hiya kitabu nunu afala at-tawrat al-munazzalu ala sayyidina Musa alayhi salam aywa tawratu mi najingina Allah subhanahu wa ta'ala fa ala kalimihi akmanyaka Musa alayhi salatu wassalam aflana az-zaburu al-munazzalu ala sayyidina Dawud alayhi salatu wassalam obi wele ko zaburu o jingina Dawud alayhi salam ka as-sabana al-injilu al-munazzalu ala sayyidina Isa ruhullahi al-amin Allah subhanahu wa ta'ala kanni Isa alayhi salam aywa al-injila jingina alayka annanina al-Qur'an al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin alayhi salatu wassalam habibillahi Qur'ane min jingina Allah subhanahu wa ta'ala kanunyaka alkaraba Muhammadu sallallahu alayhi wasallam ningafe nani malmake malmamso ikadda nunu na ka fa nunu nye Allah subhanahu wa ta'ala pmakaye ikalle banati sabati note ala wa yu'mina bil qur'ani balku kadda qur'anana a'zam hadhihi al kutubi min kitabu nunu bela jelela bele baye abela samandi do wa muhaiminan alayha qur'ani de sharia men ngafe tonononga wa nasakhin li jami ahkamiha qur'an de nana kan ngafe tonononga kitu touché wa shara'iha ku ka sharia nasakhu qur'an blala ku ka sharia nona ne majirana halibi ka jeyanyi ko kira waratna alkra ba kofe gafe waratna alkra sallallahu alaihi wasallam ka gafe kofe man khalafa hada al mukhalifa li hada khilafun ghayr mu'tabar mami vorani ngumengo aywa otigala maka fota anaka keta tashi tikene aye barsabu ulama urasi kono ma shima sabe ata gafe sabatilin shi kono kuma babe toyte dama akapma bida acce jugudo bida mukaffira ajatile do bida o fe monon be salama kafiriya am ala deli ala kana balba alislamu kana ka sira nyumandi anuma faka famu muhammad bela jele fe ka fako alakra sallallahu alaihi wasallama awwal rusuli kiraw aywa khatimur rusul wal anbiya nabi mon an kiraw ulu dafa badu am ala deli ala ka famu nyuma di amma ala ko kaka ala yakama ala ko kay alakra sallallahu alaihi wasallama kama daliluhu adaluye qawluhu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ka puma kaye أيها الذين آمنوا مؤمنون نو درنا على يلا آمنوا بالله أيدا على ورسوله أناك كرا
wal kutub alladhi an gafe munu nazzala ala rasulihi na yo jingi aywa aka kiraka wal kitab alladhi an gafe mi anzala min qablu no jingina ka kon alkiraba sallallahu alaihi wasallam ka gafenye man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi nimma min kafirin alka naka malakawi anaka gafewu wa rusulihi anaka kira wal yawm al-akhir an la haraddu faqad dalla dalalan ba'ida atigala fil min yoroka jan ay an al-haqqi ka bo chema al-iman bil qadari kadalla tikala o aywa sam'iyatu doye wa huwa an yu'mina al-mukallafu bi qada'i llahi wa qadarihi ode mu'mini kadda Allah subhanahu wa ta'ala kallatikala wa hikmatihi wa mashi'atihi an alaka kodon an alaka yara sakoya ka donc alaba kodon na Allah subhanahu wa ta'ala yi garsake ka komini na alaki tira femina iye dala ko de ka here Allah subhanahu wa ta'ala yi hakimi alaba kodon aywa kadda alaka mashi'atu la Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yuridu min garay abodeke Allah subhanahu wa ta'ala min yaja odebeke wa annahu la yaqa'u shay'un fil wujudi foytike dalikono صرفونا إلا بعد علم الله به فكسر على بودون وتقديره له على الله تكرا أولا ويؤمن بأنه تعالى أكدال فنكف الله سبحانه وتعالى عدل في قضائه على الله دريه أكل تكلا على الله تكرا فمن الجونك أبا كان أكل دريه وقدره لا دريه فنا أيوة أكل تكولا حكيم في تصرفه على يقودم باي أكل يلما أكل جونا وتقديره أنا أكل تكلا أكل جون يونجه ما شاء الله كان الله سبحانه وتعالى كجومية على جاء ودبك وما لم يشاء لم يكن مما الله سبحانه وتعالى جاء فانت جونا أم على ديلي على كان جوني جومن بجيني الله سبحانه وتعالى ككي دليله قوله سبحانه وتعالى ندل الله سبحانه وتعالى كمكاي قرآننا سورة أرسلمه أيها قل ديلي أكاتلو مجو الله سبحانه وتعالى كو إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء فين بلجلين الله سبحانه وتعالى ديادا خلقناه بقدر أو على يداني لتكي سورة القمر آية بناني أنكونون الإيمان باليوم الآخر كد الله ركولا وهي أيوة سمعيات دائما من الكرب في ما فوق قواني هو أن يعتقد أنه يأتي يوم يقال له يوم الآخر وده مؤمني السلام كدالك فدودو بنا دومي ناتوي لا هردو أي يوم القيامة أتوقع أيوة القيامة جودو جومي جو الله سبحانه وتعالى نيه تفنى فيه الدنيا جنبي با ودولا وتنتهي هذه الحياة أما جنينا ما يمينا وبيبا وتتبدل العرض والسماوات دوك ما كلو أنك بكلو بفالي أتكين دوك ما كلو كيلينغا وتزول الجبال قلوب ولي والنجوم والبحار دولو أن باو أببا نبلا وفيه يحيى الناس بعد الموت مو بنينا مايا الدولة سيكلي كوفي لمجازات كل إنسان على عمله جانغو كا أدما دي كيلغينا بسرا أكا باركا سبحان الله السلام عليكم كي نمانجلاوي أيتوانغا هاجل تو أنير الله ناما نيه كون دي سباتي لدو كون دي تشي أيتوانغا هاجل تو أنير الله كتلاك أنيرو يرى دمائي ما شمامبو الله سبحانه وتعالى بلو كتم السلام وكا كالسلام ويه السلام دي دو السلام بمبا دو منو وليما كو جو كو نيدو السلام ونيونجي يتكلمون في أعراض المسلمين ودادو مي اسلام نيون فاركولو لا انو مانغتو لا بو لاتين شونيتلي كشوكا بلا اسلام نيوانا اكرامو نيوانا الا اله الا الله فنيوانا ابل جلي دام على لا بجام على كرالا كدا على كو ساي تشين ساكا كونو يتشين كاليبو كامالو كا دوغيا كانني كفمي غادي داي كو فاما ناصر لا انداما لا كوني ندوي منا ناصر لا انداما لا كو فوتو بنا سيكا ولوما ايتانغا سابل السلام تو nga hagil to ñirla alkarabay ni voña ma njabade man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw yasmut ma min dame la harakula ma min dame ala la dame la harakula ne bi kuma herafo wala ma ki dade ni kira ko bi kadi do kadu sigi mi tlokoro be shu o be kuma langulo ndui da ibafo do mi ni setigi masabina nyonyi ibo aywa aywa adama de jetano nyini ingere bla fe ani ko fe tuwi herebe mina ayto anga tuku alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka kanana alkara sama ma sira shidi islami ma yiki dado islami nywana kanani ka lebu alkaraba yo datuku chugola alkara ko dakuri nyakele ko kullu muslim ala muslimi haramu islami fa be haramu ye islami nywaka ya rabbi hagli nyuma be allah subhanahu wa ta'ala fa alako di anambal ma alislamu ma daliluhu qawluhu subhanahu wa ta'ala adallu allah subhanahu wa ta'ala ka pamagaye inna yawm al-fasl kana miqata
farabashiya do bainal khalaiki alaka jonu nyonje ko Allah subhanahu wa ta'ala yo ke ayo wati kerngare ay waqtan li thawabi wal iqabi kerngare na ayo baraji dili kama baraji nyini bawma alaka no ko yamma wal iqabi anin nyanga ta latikalika ayo ala kota bawma alaka ngishama yoma yum fakh fi suri adoye donyi Allah subhanahu wa ta'ala bi yamaru di akam melaka bama sarafilu abe buru fiya fata'tuna afwaja alaka jon alaka ko ka fwani kwambinna aywa jamakulu mukhtalifa jamakulu mun la haliya fome nyongo bayna sadiqin wa ma'ini inna lillahi wa inna ilayhi raji'un amina alama cientigi an ngalundiki ha subhanallahi alabatoba an alabato bali Allah subhanahu wa ta'ala kangana alaka ambila siranyu manga Allah ta'ala ko kamina ne la haliya indela wa fatahati sama'u kodo alabi yamaru di kabakolo bici qur'ani nasu ya fanye za sama'un shaqqati mamina ni kabakolo cirani ndokodo kabakolo bici melaka bi shuru bon hande badde unga ani jinewka fa kana tabwaba ko kabakolo bi kedda chamanyi melaka bi jinka bo abela jele fe Allah subhanahu wa ta'ala ni wani suratul naba ila ayatan konono wal jannatu aljina sam'iyatu doye mamame ka kon alkrabanye wa hiya akhiru marhalatil hayatil akhrawiyya la hara aywa marhala labando alkiyama kubban yorodu aywa darun uiddat lil muttaqin sodo Allah subhanahu wa ta'ala ya kerengere aywa ka laben ala ni saranya bawye qawlihi ta'ala adallu Allah subhanahu wa ta'ala ka pamakan wa amma man khafa maqama rabbih hadibi alabaka an ladi ko anga don ko koy mi laban joli la ala nyokoro ko mami nasirana a jodonye adaba man nyefe aka joli adaba man nyefe nasirana odonye wana han nafs anil hawa ayanni minaka bo anni dungona abora ngalola atukura chenko ayan nyebo wala musawla ayan nyebo nga shuyanina ayan ni samaka bo jeneyala ayan ni samaka bo aywa ngaloni surafeni aywa majavani matonyona ayado nga fo ko koymbilla ba Allah subhanahu wa ta'ala tadila fa innal jannata hiya al ma'wa Allah subhanahu wa ta'ala ko alibi laylu di ko aljina de o jama ko sikoro alakano ko yama suratu nazaati ayabinani wan naru tasmay sam'iyatu doye yaname ko mama foka kon alkrabani sallallahu alaihi wasallam aywa alkramandewna wa hiya kadhalika akhiru marhalati alhayat alakhrawiyya o chogo keledo alifana la haraj joro labay lil mushrikin flangafo ye munum bana alkalbandiya sabatilima almutawaffati ala ghayri tawhid rabbil izzati munum vatura Allah subhanahu wa ta'ala kalbandiya tanaka limaniya nora mesa qala dharrati taula ulu ye janime doko ye khalidina fiha udumi me janime kono Allah subhanahu wa ta'ala ka ngishi alakandanga لقوله تعالى أدلوا الله سبحانه وتعالى كفمكان فأما من تغى كن ما من غبرك يادا إنا لله وإنا إليه راجعون آجا من لبامو أيتو أنجي أنغان دلو مجو أنغا قرآن لمي ألا يندفع على كرايو كاكا فاني أفلا يتدبرون القرآن نكو ننون دي قرآن فمكان موا أم على قلوبنا أقفالها wala ma gokoro de kema kan nundu sukun soko nyona nu ba don ko mimbe ka pama ko yo de tay men qablu ka kon wa min ba'du an kutam aywa wati ko wati bane ko o ka kanga o miri ku tashi qur'anina na yene va mum amanga ka pamatti mo damina no bi pamatti bebi pamatti ka jamana firinyona ikhtalat al habil bin nabili ko nyamina halita don tienbe fami don bo ka kulo ka senge o pamakati mebli subhanallahi am ala deli ala ka tien jirana ala ko kaka ala ya kama ni ala pamakan ka kangar danye waya fo abana atisa kaka ble o qur'an de be to ambolo qur'atna ble akoni mami ngabara ka yada kaka sura famine naye kaka javanjiye ka mo to ala dugma ko lo faranyonga ka kita ka siga ka yorme ngadi ta foye itlo ma jo Allah subhanahu wa ta'ala bini tayoro fuye fo itsa bali ni yira nakaya ha nahkum bi zawahiri wallahu subhanahu wa ta'ala yatawassal saraira an wonan be kenamana de fo mawye nga ko dugumana o Allah subhanahu wa ta'ala de bolo balma kay balma musay tilo ma jo ala bini tayoro fiye Allah subhanahu wa ta'ala ko wa athara al hayat ad dunya ay fizigi miliki ka jin taga da kuna anyana kwate bamble ala ko ko yimila ba ka ban fa innal jahima hiya al ma'wa ko janame tasma de atigala ma sigi yoroy ala ka ngishama famen be angishama assalamu ayto nga nyumange ayto nga to ala krabala ayto nga to donbo ko kerngara lena al ulama urasakhun don sabatiletiku ويجمع هذه العقائد سيسان أين فمن فيه كنا أيبنا أبلج لي فرنيون غيه كنا أيكلي الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم نمانيات دما كافو كوني نيشين
qibala al-mashriqi wal maghribi koroni tlebi fe walakin al-birra nga nyumanya doye man amana billah ma min dara alaka kilbandi yala اليوم الآخر أدرى الله سبحانه وتعالى دومين غفانينو الله ركوي قرآن الرسول على كربة دلنا الزنماكا والملائكة أدرى ملكولا والكتب والكتاب والنبيين أدرى غفينا أدرى على كنبي مونا إلى قوله فقط الله سبحانه وتعالى كمكاما وأولئك هم المتقون كن يوم ندرى نغنونا أولودي على الله سبحانه وتعالى يسرنا يبوي وعذاب القبر قبر نغتا ويسمعياتو دوي واجب دوي كدالا وهو في القبر نعوذ بالله أول مرحلة من مراحل القيامة نغتا بي أيوا قبر دي كونو أيوا قبر كونا أفو فما كونيا أيوا نغتا أبصرو قبر دي كونو قبر كونا يرد لاهرا أيوا مرحلة فلفلي لاهرا كو بالدمنا قبر كونا دلا ويكون العذاب بعد الأجز من جواب سؤال الملكين المنكر والنكير نعوذ بالله نفر نغتا قبر كونا أبصرو دي أيوة ألاك جون دسلي كان ينغالي ملكة فلاكا ينغالي جابي برسابو إما بلو الله حليلا جينا يا ويتنا سيكا تا كالانغا كبرو كونو إما قرآن كالانيا إما سلني شنيني يا إبالونا جين هوروني جين حرالا ألاتنا كرامو ديما كوكي كالا كبرو كونو إيكا سوراكا ينغالي ملكة فلاكا ينغالي جابي إني مي ماتا إتو سوراي وسلامة ونمي بي لابن كي لابن دنا بفو جاتيكي منغو الله سبحانه وتعالى قر ورد هذه التفاصيل واتي كورو كما عندك أيوة أدلو سما أيوة الكيامني أيوة كبر كنا نيانغتا دلو أننا أفرباشي لنا في الأحاديث حتى كنا مونا على صلى الله عليه وسلم يثبت أني إن شاء الله تعالى بارين أبنا تو سنان نجوغو إنغا سم إياتو تومانجا أني من فرانيونغا أمينو فيه كاكلنغلنا دلو جوانا ندلالا أولا إن شاء الله تعالى akadanya ala ya nako ya masiki kele ni ngofe ka tawhid ko kuma kunguru ka datuko ka seki kitabul akhdari ma lakhdar kitabu ma bada an min babe tahara aywa sanuya bondala halibi katama andama chokola doni insha Allah ta'ala amidu ko ni arsalamo fo ka ndeme du ko ye yani saya ka sama akadanya insha Allah ta'ala ulama urasikhuna don sabatile tiguna nan dinami atwa ka don ajamu ka don akaye ka don ka bodina taw chela akad don ko ni mama ko be alala ni mi se alama ni ala sana manabi datugu ni fonyongo masala mun ba veya ni anyi nyo aywa zor ala vora nyongo ala ka soro ulama urasikhuna ka chesri aywa kuma ka ndo fora nyongo no ka chesri ina fo alakra salsama ka sabo fora nyongo apma wona chogomena mashima mashi kafiriya mashima mashi nani mashima mashi dogoya ngaw ndani doni dogoya fe ani puma ba mun be ka puma ma wara dunga foli fe uteka puma jango ka salama ukana uteka puma jango ka chenyini ka fo mbi puma dama aywa mvle baw munu mba fe ngu dunga fo mbi puma jango ko lu dunga fo mbi puma jango ka fezoro ka dum mbi puma jango ngaye nga don olu ka puma chayale ko ayela manambulo ka bagada on shahana uye masala nun labana ka nyon kafiriye ka nyon naniye ka nyon dogoye anga arajo ananga telewu niye aywa adaw lame abi ke ko mina fay ki tulo datugu puma ba dow am ala deli ala kanolu kana anje makala ngana ngundura don bo ko herap modela kengarle na don sabatele tiku opma insha Allah ta'ala amina joka janga ka furaye ka ke aywa bi demso nga banana o ka seka tiendo ka bonga lola o ku yer kun ka fili don o ka don konan dugura don bo ko herebe odela jango hunu mande nga lafiya jango ambele jele ka je ka do aywa dakeleve ka bo dakeleve ليكون ألفة واتفاقا بين الفريقين أكاك بين أني كلباندية جمع كل فلان نيونجي أمي دقوين أرسلام بلاد ليفا بك عندما كوينغا كوي وكوينغا ابتغاء لوجه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى نيراني باراي ألكو كاكا ألا كما ألكو كاكا رب الله رما كما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير البشر الياسمي إليا المصطفى من مندوري أطائر المندوري
يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما